Hei āpōpō tīmata i te tehi kaupapa pāho, hei whakatairanga i te hiahia o Ngāpuhi ki te whakatau i ana kre me tiriti. Kua hia marama ngā uri o te taitukerau e tau tohe ana, me pēhea te whakatau mā waihoki e kawe e kōrero. Ko te tūmanako mā te pōti e ahu whakamua i tēnei take. Nā Irena Smith te pūrongo e whai ake nei. Mā ngā uri anō e tohu te ara whakamua mō Ngāpuhi. I think it's time we've moved on, really. They've been holding off for too long, so we should just get on with it. Toru te kaumano ngā pepa pōti ka tukuna ki ngā kai pōti Ngāpuhi, ko te wawata o te rōpū tūhoro nuku, kia tautoko ngā uri i tō rātou hiahia ki te haere tōtika ki te krauna, hei whakatau i ngā kreme. Koinei te ara e tautoko hiana, e Pete Morunga. I reckon they should just go as one, just unite everyone and just go as one to do it. Engari e takariri ana ngā mema o te kotahitanga o ngā hapu o Ngāpuhi. Hei tā rātou he mahi haukoti noiho tēnei i ō rātou hiahia, kia riro mā te rōpū whakamana i te tiriti kē ngā take tiriti o Ngāpuhi e whiriwhiri. Ko te hiahia tūhoro nuku ko ngā moni. E hia kēnei ngā hui kua tū mō tēnei take, i tohua ko Jim Bolger hei kai whakatau i te puehu i wainga i ngā rōpū e rua, engari auare ake. Mena ko te tahuri atu tūhoro nuku ki te haere ki te iwi, ko te tū te tahi pakanga nui. If you Ngāpuhi find out how you vote, Hei āpōpō pānui te ai tēnei whakatairanga atu horo nuku ki te motu. Ngāpuhi, this is our time. He maumau taima te kōrero mena ko te tono atu ngā pepa pōti a pōpō. Engari anō mō tēnei pāpa, kai te oranga o tana tama kē o nā whakaaro e tauana. They could put it into maybe a sports academy because we've got a lot of brilliant sportsmen out there. There's a few of them down here in Wellington and, there's just heaps of them. But they need the facilities in that to do it. Aha koa te aha, e kore pea e tau tēnei take, i konei, Irena Smith, te karere.